Muraḓo wa Lihoro la ATM vho Malusi Dlamini ndi vhe vha khethiwa u vha mulangadzula wa masipala uyu, naho lihoro ḽavho ḽi tshi tou vha na dzulo ḽithihi fhedzi kha khoro ya masipala. Vho fhira vho Mduduzi Ngwenya vha lihoro la ANC nga votu nthihi fhedzi kha mbambe ya u vha mulangadzulo. Vha lihoro la ANC vha na madzulo a 21 kha khoro ya masipala uyu, vha tevhelwa nga vha lihoro la EFF nga madzulo a sumbe, DA vhone vha na madzulo 4, vha lihoro la ATM, IFP, FF plus na NFP, khathihi na vho-Nkhetheni vhavhili vho ḓiimisaho nga vhoṱhe vha na madzulo ḽithihi. Muti wa vho-Nkhetheni avho vho ḓiimisaho nga vhoṱhe vho khethiwa u vha nedorobo wa masipala wa Mkhondo. We are all here elected by the masses from the ground. I believe my duties won't be simple, but we need to serve the community of Mkhondo, take the municipality, the Mkhondo local municipality, back where it belongs. Zoraro, nedorobo muswa wa Johannesburg, Dokotela vho-Mpho Phalatse vha ri tshipikwa tshavho tsha u thoma ndi u vhona uri mahoro a polotiki a shumisa na u ḓisa tshumelo lushakani. Vho Phalatse ndi nedorobo wa u thoma wa mufumakadzi afha kha masipala wa Johannesburg. Vho wana votu dza ḓana ina ye vha kunda Nkhetheni wa lihoro la ANC vho-Mpho Mwerane vhe vha wana votu dza ḓana 20. Vho Vasco Dagama vha DA vho dovha hafhu u khethiwa sa tshipikara, ngeno vho Tyrell Mayers vho khethiwa sa tshimebi tsha khoro. And right now, I'd really like to build this council. I think electioneering is over now. We need to really unite all the 270 councillors in this council behind the vision of giving the residents of Johannesburg a better city to live in. Zwo vha tshimbilelana kha masipala wa Ekurhuleni vha lihoro la DA e vha thuswa nga lihoro la EFF, Action SA na maṅwe mahoro u wana gundo kha masipala uyu. Vha mahoro aya vho vota vha tshi khou ima na Nkhetheni wa DA vho-Tania Campbell vhe vha khethiwa sa nedorobo afha Ekurhuleni. No coalitions agreements were entered into. No talks for positions have been entered into. This was a voluntary process from all the parties. Nedorobo ane a khou bva tshiduloni vho-Mzwandile masina vha ri lihoro ḽavho ḽi ḓo tea u humela murahu ḽa lulamisa afho he zwithu zwa si tshimbile nga ngona. It's not all lost, it's democracy. I'm happy that the meeting concluded its business, because as a Democrat, I would hate to see the meetings not correcting or the meetings not completing because of chaos. Raymond Dlamini va DA vo khethiwa sa tshipikara, ngeno vo khetha Shandu vo khethiwa sa tshimebi tsha khoro ya masipala uyu.